Oh yeah! Viva Cuba! Est-ce que nous capables célébrer? Comment ça tout le monde nous voyons fatiguer danser? Quel que soit ce passé, à la radio, à la télé, nous parler. C'est une référence internationale, un modèle régional. Un livre café, c'est un scandale. En bas de coup, le carnaval. Système vérité, on pense pas. Chaque coup de gueule, les lits, business pas. Au cas d'un sel, sans la madame. Suffit qu'on frappe le tam-tam. Et c'est qui va passer, nous avons dansé. Est-ce que nous capables célébrer? Comment ça tout le monde nous voyons fatiguer danser? Quel que soit ce avancé, à la radio, à la télé, nous parler. Aïe, si on passe ça, après nous, on baptise. Nous nous remercier, les mousons baptisent. D'en profiter, Jodia, on dit animateur radio. C'est ça. Haïti chérie, nous tendez? Oui, Jean. Chérie, nous là. C'est ça, c'est ça. Oui, ouais. Gigi, on s'accorde. Eh ben, gars. Fanatique chanter, de confiance, ça va et audience. Ça c'est pas chancer, pardon, oublier jusqu'au boss. De confiance, ça va et audience. Ça c'est pas chancer, pardon, oublier. Oh, maman, d'accord.
Je me suis chaud pour tes sacs, repenser chaque mot bien désiré. L'intérieur nous met des lignes, tout ça qu'a passé ou pas j'en raté. Nous suis dossier chaud, nous pour tes sacs, repenser chaque mot bien désiré. L'intérieur nous met des lignes, tout ça qu'a passé ou pas j'en raté. Vidéo news, nouvelles sans filtre. Levé connaît-nous toujours la vie. Sport reportage, actualité. C'est le micro n'a pas été vidé. Vidéo dans des vidéos parler. C'est voix peuple, là c'est nouvelle parole. Big Hit represent 방탄소년단 졸업 후에 널 졸업 후에 나 우리 모두 다 눈물을 흘리잖아 지금 이 순간 우린 학교로부터 이젠 해방이니까 yeah. Adios middle school 졸업한 지 5분 만에 밀가루에 바지 벌써 100바지 Do it young, wild and free 오늘은 다들 난장판 치고 소고기나 싸먹겠지 어른이 된 것 같은 기분에 친구들과 외출해서는 커피와 쇼핑 정신없이 놀다가도 고딩 누나들만 지나가면 눈이 돌아가 친구들이 물어봐 너 데뷔는 언제야? 궁금해요 궁금하면 500원 거의 다 왔어 때가 되면은 알아서 나올 테니까 니들은 팬 활동 준비나 하셔 연습생이란 일 때문에 후회를 해볼 틈도 없이 다시 출발선에 섰어 꽃다발을 던져 나를 향해 My graduation 졸업 후에 널 졸업 후에 나 우리 모두 다 눈물을 흘리잖아 지금 이 순간 우린 학교로부터 이젠 해방이니까 형님 졸업이 다가와 올해 시간은 빠름빠름빠름 기분도 올해 모든 학교 생활 끝마치고 우리도 성인이야 분위기 타네 고에 Let it go 94년생 형제들 모두 편의점으로 가서 외쳐 봉인 해제 flow 학교로부터도 해방되었어 엄마한테 전화해 나 오늘 외박해요 난 당당해 20살로서의 야망에 혼자서 뭐 할지 벌써부터 상상해 술도 살래 자연스럽게 머리도 하고 알바도 하면서 어른살로 연애도 해 근데 이런 생각하면 난 다 서러워 사장님 원래 데뷔가 이리 어려워요 수많은 고민들 다 잊어 일단 오늘은 술 마실 거니까 졸업 후에 널 졸업 후에 나 우리 모두 다 눈물을 흘리잖아 지금 이 순간 우린 학교로부터 이젠 해방이니까 졸업 후에 너 졸업 후에 나 우린 모두 다 눈물을 흘리잖아 지금 이 순간 우린 학교로부터 이젠 해방이니까 Big Hit represent 방탄소년단 졸업 후에 널 졸업 후에 나 우리 모두 다 눈물을 흘리잖아 지금 이 순간 우린 학교로부터 이젠 해방이니까 yeah. Adios middle school 졸업한 지 5분 만에 밀가루에 바지 벌써 100바지 Do it young, wild and free 오늘은 다들 난장판 치고 소고기나 싸먹겠지 어른이 된 것 같은 기분에 친구들과 외출해서는 커피와 쇼핑 정신없이 놀다가도 고딩 누나들만 지나가면 눈이 돌아가 친구들이 물어봐 너 데뷔는 언제야? 궁금해요 궁금하면 500원 거의 다 왔어 때가 되면은 알아서 나올 테니까 니들은 팬 활동 준비나 하셔 연습생이란 일 때문에 후회를 해볼 틈도 없이 다시 출발선에 섰어 꽃다발을 던져 나를 향해 My graduation 우리 모두 다
잊어 일단 오늘은 술 마실 거니까. 졸업 후에 너 졸업 후에 나 우리 모두 다 눈물을 흘리잖아. 지금 이 순간 오는 학교로부터 이젠 해방이니까. 졸업 후에 너. Oye, viva Cuba. Est-ce que nous capables célébrer? Comment ça tout compris? Nous pas jamais pratiquer danser. Quel que soit ça, yo passé à la radio, à la télé. Yo parlez. Aïe, ils sont en référence internationale, nos modèles régional. Un livre café, c'est un scandale. En bas de coup, le carnaval. Système vérité, on pense c'est pas. Chaque coup de gueule, les lits, business pas. Au cas d'un sel, sans la madame, suffit qu'on frappe le tam-tam. Et puis c'est qui a passé. Nous nous avons pensé. Est-ce que nous capables célébrer? Comment ça tout compris? Nous pas jamais pratiquer danser. Quel que soit ça, yo pensé à la radio, à la télé. Yo parlez. Aïe, si qu'on passe ça, après nous une bâtisse, nous nous remercier les mousons bâtisses. D'en profiter, Sotia, on dit animateur radio. C'est ça. Haïti chérie, nous tendez? Oui, Jean. Chérie, nous là. C'est ça, c'est ça. Oui, ouais. Gigi, on s'accorde. Eh ben, gars. Fanatique chanter, de frère de confiance, ça va et audience. Ça c'est pas chancé, pardon, oublier jusqu'au bout. De frère de confiance, ça va et audience. Ça c'est pas chancé, pardon, oublier. Oh, maman, d'accord. Yo, fais qu'on pas confiance, parce que c'est mettre ambiance. Ouais, ouais. Compa, papa, compa, yo, Jean.
Thank